Muraho neza abakunzi b'Ishenyi TV show, nizere ko mumeze neza mwese aho muherereye. Turabaramukije cyane tugira duti amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Nk'uko bisanzwe twongeye twagarutse kuri YouTube channel yacu, YouTube channel yanyu. Icyo musabwa nta kindi ni ugukora subscribe. Hanyuma tuje hano muri uno mwanya, mbere na mbere twihanganisha abantu bose bakomeje guhura n'ibyago muri ino si. Mu isi niko bimera, mu isi niko bigenda, abantu bakomeze bihangane. Niko baza bavuga bakavuga ngo hano mu isi ngo turabimukira. Twaje rero tuza kuvuga inkuru twabashe kwakira muri iki gitondo cy'uyu munsi wa none, cyangwa se uyu munsi wa none hari mu masaha y'igitondo. Inkuru y'umwana w'umukobwa w'imyaka itari myinshi cyane, ni umwana w'umukobwa ubarirwa mu myaka 20-19 hafi aho ngaho, wabashe kwitaba Imana uyu munsi wa none, muri iki gitondo cy'uyu munsi wa none. Ni inkuru ibabaje cyane, yatubabaje imitima, yababaje abantu benshi. Ni umwana w'umukobwa wari ukiri mutoya, twari tugitezemo ibintu byinshi, famiye yiwe yari igitezemo ibintu byinshi cyane, ndetse natwe twese twari tukimutezemo ibintu byinshi. Ariko uyu munsi wa none tukaba twakiriye amakuru mabi, amakuru y'agahinda kenshi, amakuru y'incamugongo, bavuga ko adagihari. Guys, ni ugukomeza twihanganisha abantu bose, umuryango w'uyu mukobwa avukamo, ndetse n'inshuti ziwe zose n'abamuzi bose. Uyu mukobwa ni umukobwa witwa Irene, amazina yiwe niyo twabashe kumenya. Irene, irindi rya kabiri ntitwabashe kurimenya neza, ariko intandaro y'urupfu rwiwe, uno mukobwa yarwaye iminsi itari myinshi, iminsi mikeya cyane. Mbese ni urupfu rutunguranye cyane cyane cyane. Yafashwe bukeya, agwara umusonga bitari cyane, nk'uko nawe uzi urwara umutwe cyangwa se giripe, ibintu bisanzwe nyine ugakira. Nawe nuko yarwaye afatwa n'umusonga, biri aho ngaho bitari cyane, ariko byama biviramo urupfu, akaba ari byo bibashe kumuhitana. Ni inkuru ibabaje cyane, birababaje cyane, ariko nta kundi no gukomeza twese twihangana, dukomeza twihanganisha umuryango wiwe. Uyu mwana w'umukobwa uko bigaragara yari akiri mutoya cyane. Amwe mu magambo uno mwana w'umukobwa yagiye avuga mbere y'uko yitaba Imana, bazavuga ngo umuntu ngo iyo aje gupfa ngo aza abimenya. Nawe ni nkaho yari yarabimenye, ariko nyine umuntu ndaza ahita abimenya ngo yaba amenya ko agiye gupfa, ariko nawe ni nkaho amwe mu mamesaje twabonye yagiye yandikira inshuti ziwe, amamesaje twabonye uyu munsi yagiye yandikira inshuti ziwe mbere y'uko apfa. Urumva uyarebye neza arasa n'uwaza usezera, ariko nyine mu bundi buryo. Ubu nyine niho tuje kubitahura, tubona ko yaza asezera. Nduramwe mu magambo yandikiye inshuti yiwe imwe, yaramubwiye ngo aramukumbuye, ngo kandi ngo karazinduka, ngo kandi ngo iyo agiye kuzindukira ngo ntahazi. Guys, ni ibintu bibabaje cyane. Aramubwira ngo iyo agiye kuzindukira ngo ntahazi, aramubwira ngo ni kure cyane, ngo kandi ngo ni nkaho ngo atazogaruka vuba, ngo kandi ngo ni nkaho batazongera kubonana. Ayo ni amwe mu magambo yandikiye inshuti yiwe mbere y'uko yitaba Imana. Urumva tuje kubitahura ubu nyine, tubitahura ko yaza asezera, ariko
nta kundi guys, nta kundi. Abantu bose bamuzi dukomeje kubihanganisha, n'abanyamurenge bose dukomeje kubihanganisha, n'umuryango w'uyu mukobwa avukamo. Iki gihe turimo ni igihe kigoye, navuga ko ari igihe cy'imperuka. Impfu zikomeje kuba nyinshi, umuntu ari mu gusohoka mu nzu ari muzima, yaje kugaruka bakamugarura ari umurambo. Umuntu ari mu kuryama ari muzima, yaje kubyuka akabyuka ari umurambo. Icyo dusabwa gusa muri iki gihe ni ukwicara twitunganyije, nk'uko Bibiliya ivuga ngo ntituzi umunsi n'isaha ngo azazira. Arashobora kuza uno munsi, arashobora kuza uri mu muhanda uri kugenda, arashobora kuza wicaye wawe ureba televiziyo mu nzu, arashobora kuza uri ahantu hose, arashobora kuza wawe utegera iki kiganiro. Ariko tuza twicara twitunganyije, nk'uko nibyo byiza. Kuko impfu zabaye nyinshi, ni nako Bibiliya ivuga ngo mu gihe cy'imperuka ngo abantu bazapfa ngo benshi cyane. Ni nk'aho iki gihe turimo ari igihe cy'imperuka. Guys, uyu mwana w'umukobwa yababaje abantu, yaguye i Burundi mu nkambi y'Akavumu, niho ubu nyine yarari aho ngaho, niho aguye. Abantu bakomeze bihangane cyane 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 cyane, bihangane kabisa. Ndetse uyu mwana bivugwa ko yari muzima nk'uko nawe uri muzima. Aragenda aja ahandi aho bita i Musasa, aja kuvizita nyine abantu, aja mbese kuramukanya, niko nabivuga. Aho ngaho niho umusonga wamufashe ejo ku mugoroba ari muzima, nka kwa kundi nyine umusonga uza ugufata nawe ukumva ari ibisanzwe, ukavuga ati uraza gukira. Ariko iwe ntiyabashe gukira, nibyo byabashe kumuhitana. Yafashwe ku munsi w'ejo ku mugoroba. Urumva ko atagwaye iminsi myinshi cyangwa se amasaha menshi. Yafashwe ejo ku mugoroba, habe uyu munsi w'igitondo mu masaha agana mu ma saa 2, uyu mwana w'umukobwa yitaba Imana. Ibintu bibabaje, ibintu byakanze imitima y'abantu, kumva ngo umuntu ni muzima ubu nyine, kandi kanya bakakubwira ko atakiriho, urumva imitima ntiyoreka kubabara. Ariko nta kundi, ni ugukomeza abantu bihangana, ni ugukomeza twihanganisha abantu bose muri rusange bari bazi uno mukobwa, inshuti ziwe, abaturanyi biwe batuye i Kavumu n'ahandi. Bakomeze bihangane, ni mu isi. Icyo duharanira gusa ni ugukora neza kugira ngo tuzabashe kugenda natwe tuje mu ijuru, dusange abadusize bose, tubasange mu ijuru, tuje kunezerana twese mu ijuru, mu munezero udashira. Nta gahinda ngo kabayo, ngo nta no kubabara kubayo, ngo nta no kwiganyira kubayo. Ni ugukomeza abantu bihangana. Urumva uno mukobwa nawe yari afite amaporoje menshi, ariko nyine nuko byagenze. Abantu bakomeze bihangane, ko turavuga uko twabivuga, ariko nta kundi. Imitima irababaye cyane, ariko nyine ni ugukomeza twihangana. Guys, nuko rero uyu mukobwa n'ayo makuru ku burambuye, nuko yafashwe, ni nuko arangije. Urumva ko apfuye urupfu rutunguranye, kujya babivuga ni urupfu rutunguranye kabisa. Urumva urugendo rwiwe ni ahangaha rurangiriye. Urumva nino minsi Imana yari yaramuteganyirije kuba mu isi. Icyo dusabwa twebwe dusigaye
ni ukwisuzuma tugahora dutunganye nk'uko twabivuze na mbere, tugahora dutunganye kubera ko tutazi umunsi n'isaha. Kubera ko gazi urebye amamesaje, ino mesaje yanditse ndabizi turaza kuyibashirira hano muri sikirini kugira ngo murebe. Ni umuntu usa n'uwari ubizi nyine, ni kwa kundi umuntu abimenya ariko ntiwamuhamya neza ko ari ugupfa, ukaza ubyumva nyine, ariko urebye ni nkaho yari abizi. Ukuntu yanditse ngo karaje kuzinduka kandi karaje kuzindukira kure, urumva nyine umuntu ntiyamye avuga ngo apuresize ngo ngiye kuzindukira aha ngaha. Urumva nyine yaza yumva muri we nyine afite urugendo, ariko urwo rugendo wenda twagiraga ngo ni urwaha mu isi, ariko urugendo rwiwe ruje kurangirira aha ngaha. Aratabarutse agiye mu ijuru, turabizi ko yakoze neza, yari umukristo, yari umukorari, yaririmbiraga Imana, yaraba muri korari, yari akijijwe. Icyo tumwifuriza ni ukumwifuriza iruhuko ridashira, Imana ikomeze imutuze aheza. Turabizi ko igihe kizagera tukongera tukabonana n'abacu bose badusize, nta mibabaro, nta gahinda, nta kwiganyira, nta siteresi ziba mu ijuru. Guys, dukomeje kumwifuriza iruhuko ridashira, Imana ikomeze imutuze aheza.